بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم قال: النكاح sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Launin tanu sayku Allah subhanahu wa ta'ala relaan tanunian makasurgun tanunian sayku surga atau sa pamakanggir kita waguna agin kaya may ito pangting. So Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero iya na tigiyana sutigin so kapangarumah kapakabangon sa walay na pwede na saw kita kan nasan sa tawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kita din yan o kita so kita kan nabarakang pedati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagin ka iya masataniman to na kadakalan siya kumakangudaan na pembangun siran sa walay na tunay dawan wagamatan wagama Islam siku kaku mga dato sa darudu pairan agu to na mabuhi dawan wagamatan wagama Islam siku sir na tuwa mga bai siku kakwiran sa darudu pairan upamakukitan tanu wag yang kayen dawan wagamatan wagama Islam na mala aking ganya mala kibaganyar kitan waguna pagana suguan wagamatan wagam Islam nagyan kutuwa an takuna zawjatu dhata dinun mutadayyinah mutamassikatun bidiniha mabolo yagyan kutuwa ba iya malao nagyan kutuwa parate kailangan siku mga dato pili sa karumayran na ilairan sa gyang kutuwa ba iya nagyan kutuwa paratean yan kagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakaturuyan na tiginan tunkihul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidhati ad-dini taribat yadak. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiginan ipinaruma sa iku bain nagyang kutuwa patbetad so tamukian subang samian so kata idian aguso agumanian napili yang kati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so malao nagyang kuto parate so Nawawi rahimahullah na miyalo niya sa iko syarah sa iko kaya syarah niya sa iko sahih Muslim at tigiyana anna nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bima yaf'aluhu an-nasu fil 'adah fa innahum yuqsiduna hadhihi al-khisal al-arba'. So Imam Nawawi na tigin na mata na tigin na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na penutulian so ngani na dinggal bakan ng mga manusia paparangayan nira na ayaran antap paparangayan niran amata na tigin na sumang kangudaan na aya antapiran sa kapiliran sa bae na giyang kaiya patbatan mapadu na giyang kutuwa malao na giyang kutuwa parate Pitero Imam Nawawi tigina fadfar anta ayyuhal mustarshidu bidhati ad-din li'annahu amrun bidhalik ayatigu Imam Nawawi pilihan ka nagyang kutwa malao nagyang kutwa parataya kagito isusugo benar na piliin tan wag yang kutwa tamukian giyang kutwa kataidian wag yang kutwa bangsamian kaginan na waraan na no manusia at kebubayaan yan naugaid na yamin ipamangdor tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayatan mataralbi nagyang kutwa agama wa dunini ba nabay so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakaturuyan natigin ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah so tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so dunya na kabimbangan katembangan na ayam mapia kabimbangan sa giyang kaya dunia na so ba iyan tunay ni ba na bilang tadi ikadua lewan wagamatan wagama Islam na giyang kutuwa antakuna almar'atu karimatul asr mabalo yagiyang kutuwa ba iya masakaw sa iku darulupa iyan ay pakasal yan na masakaw sa iku darulupa iyan kagiya so Khadija sadetaro kesira sakawa o Khadija bintu Khuwailid sayku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa kumataring naman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina zammiluni tamu biya kung katiru
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamu biya kung kati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya pitero Khadijah na tigana kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allah abada pakapipian kahe ya Rasulullah suatu na inibana ginawang kakamataan Rasulullah nadikan niya din ipindarinoy so Khadijah bintu Khuwailid na tumitindig din si Ubay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dinon di maginoino agud timuban niyan so nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagina niyan tunay ni ba na kasakaw o Khadijah bintu Khuwailid na detar mambunan so tunay ni ba na mga deto ay pangilay ni ran sa giyan pagilay ni ran sa giyan kutwa ba inagi kutwa kasakaw niyan o giyan kutwa gumani ikatluan dawan wag matan wagis agama Islam nagyan kutwa an takuna al mar'atu bikra mabalaw yagiyang kutwa ba iya kangudaan kanabatan wan tunay ni ba na di pa mga ruma sa mga bituan na ugid na aya mas taralbi nagiyang kutwa kangudaan فالزواج بالأبكار أدعى إلى الاستقرار ودوام الحياة الزوجية كجيتي mga ulama so kapang rumaasi ikon tunay ni ba na mga kangudaan na kilala yung kira nagiyang kutwa ang tunay ni ba ng kapamilya may kaisalungan na so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisa niyan so Jabir radiyallahu anhu tigiyan at azawajta ya Jabir baka tigiyan hay Jabir miya pangaruma na Peter o Jabir na tigiyan na naam ya Rasulullah Peter kumano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiyan na athayba an bikra bituan antawa ka kangudaan Peter o Jabir radiyallahu anhu at tigiyan na bal athayba bituan na tigu Jabir radiyallahu anhu ya Peter o nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigiyan na fahada jariyah tula'ibuha wa tula'ibuka ay mastar al-biyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kutwa kangudaan kami pagintawong kaskanian sa malayat agumi pagintawong kalambu sa malayat su'ata na miyatiru yang panatigina alaikum bil abkari fa innahunna a'adhabu afwaha wa antaqa arhama wa arda bil yasir su'ata na miyatiru yang panatigina aya pilihan yaw nagyang kutwa antunay niba na kangudaan kagiamat ana sa mga kangudaan ko mga baina mga iinote katero agu impida nira nagyan kutadira ni teoron sa ko mga darudo pa ira agu sila nutua mga kangudaan na mga bayati guwapana madagal sira ni kambawata agu giyang kutub na mga kangudaan na tiguwapana malbud maswace kung anin antunay ni ba na diro dito ron darudo pa yan na dito sumaad dun jabal na ay panakabasan yan at sige na alaykum bil abkar fa innahunna aktharu habba wa aqallu khabba sumaad dun jabal na metro yan panatigi na sikano pa mga rumasi kumakangudaan kamataan at tigo muad dun jabal at tigi na sumakangudaan na mga alayranon aguan tunay ni ba na agu mga lalabud maswat kanabe malbud karang itese ko darudo payra gina surko nagumatan wagum Islam si ko sira nuto mga dato aku sa darudo payra na mi pagpadayra sa giyang kaya dunya agu mi pagpadayra sa ko mga turugan niran ka kagi umakapili sira sa mapia abai na tunay ni ba na gitu demambu ikya pakambaliran sa mga pagtao simba nila natituso Allah subhanahu wa ta'ala amay kaman amyapil iyan abay nagyang kutwa malubayro nagyang kutwa parateya kapangulutan sa ikon tunay ni ba na karumaniya na dato na ayam mambukyang balang niya nagyang kutwa pagtao malubayro nagyang penuning ko sa Allah subhanahu wa ta'ala amay kanggir kita nuwaya gunaging kaya may tapang tigwa gumatan wagama Islam sa taupikan tanong niyan pemangin tanusik wallah rila antanunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.